Pred polazak u školu bitno je da dijete ima razvijen stepen tolerancije na frustracije. Socijalna zrelost uključuje u sebe i vještinu komunikacije sa vršnjacima i prihvatanje autoriteta. Pred polazak u školu bitno je da dijete ima i razvijen stepen tolerancije na frustraciju, koja će mu olakšati, odnosno koja će mu pomoći da on ustraje u svom učenju i onda kada mu učenje ne predstavlja baš ugodu i zadovoljstvo. Zatim tu je i prihvatanje uspjeha i neuspjeha i emocija koje se javljaju u takvim situacijama, da se dijete adekvatno nosi sa tim. Djeca ove dobi su uglavnom optimistična i ugodnog su raspoloženja. Socijalna zrelost je kao jedna od važnih komponenti zrelosti izuzetno povezana sa emocionalnom zrelošću. Važna je za svako dijete jer dijete ulaskom u školski sistem tada počinju da važe druge norme ponašanja koja vrijede među vršnjacima, odnosno u razredu. Polaskom u školu dijete u stvari izlazi iz jedne sigurne sredine, obiteljske sredine u kojoj je uglavnom bilo zaštićeno i u nekom povlaštenom položaju, ali sada dolazi u jednu sasvim novu socijalnu situaciju u kojoj se samo mora izboriti za svoj položaj. Djeca postaju u stvari norma, odnosno kriteriji za usporedbu gdje djeca recimo otvoreno ocjenjuju dijete i jasno mu pokazuju da li ga prihvataju ili ne prihvataju. Sve to ukupno utiče na izgradnju slike o sebi i razvoj samopoštovanja. S druge strane, socijalna zrelost podrazumijeva i uklapanje u one društvene norme i vrijednosti koje dijete sve i ponašanja koja dijete mora prihvatiti kako bi bilo sastavni dio društvenog, uspješni sastavni dio društvenog života. Ono uključuje i vještinu komunikacije sa vršnjacima, ali i prihvatanje autoriteta. Organizacija za djecu i mlade Osmih za osmih iz Tuzle prvenstveno za cilj ima da pomogne lokalnim zajednicama da osnaže mlade ljude i djecu koristeći različite interaktivne aktivnosti i obuke o ulozi vođe. U 2008. godini referentna grupa Tuzla, dakle mreža nevladine organizacije, radila istraživanje položaja djece i mladih u našem gradu. I na osnovu tog istraživanja jedan bitan podatak koji je nekako nas dodatno motivisao da radimo na angažovanju djece i mladih u zajednici jeste činjenica da je samo 9% mladih aktivno u našem gradu. Na osnovu toga i na osnovu nekih drugih istraživanja koje redovno radimo u sklopu naše organizacije, mi smo odlučili da je zaista neophodno da više angažujemo djecu i mlade. Vodeći se UN konvencijom o pravima djeteta, ova organizacija jača zajedništvo među djecom, uveseljava ih, omogućava sticanje novih znanja i njegovo prenošenje. Mi svoju ulogu temeljimo na 3 principima, na načelima demokratije, tolerancije i jednakopravnosti. Djelujemo u 8 zajednica u našem gradu, to su i okupljamo djecu svake sedmice, obično su to radionice subotom. Pored toga imamo zajedničke aktivnosti sa našim članovima, kao što su, na primjer, maskenbal, Free Hugs Day, onda organizujemo svake godine ljetni kamp. Članovi ove organizacije kroz igru i zabavu vrše edukaciju mladih ljudi i podstiču njihovu angažovanost na polju promjena u njihovim zajednicama. Organizuju zajedničke aktivnosti i trening kampove, a kroz zajednice kontinuirano održavaju tematske radionice sa interaktivnim igricama. Pokušavam malim liderima, maloj djeci da približim aktivizam i volonterizam, demokratiju i toleranciju, da ih nekako animiram da budu aktivniji, da kada porastu, da ne staju s tim, da ne znam, da se nekako uključe u razne neke druge događaje, ne samo koji su vezani za njihovo opšte obrazovanje i srednjoškolsko, nego da budu aktivni i na drugim stranama. Moram reći da mi je dosta pomoglo da zavolim svoju zajednicu, da ono što radim zaista radim kvalitetno, da
ja budem osoba koja će nekim mlađim naraštajima ukazivati na neke pozitivne vrijednosti, na način komuniciranja sa vršnjacima, na način komuniciranja sa osobama koji imaju autoritet, recimo, nad njima. Za dobar rad u zajednici sa djecom potrebno je dosta volje, znanja, pozitivne energije, otvorenosti, a ovaj mladi tim je očito posjeduje.